ndonyu cia icagi rugongo ni ukoraga nyumba igitwo guo wa Vivison Plaza. Yes. Wa Vivison ri ni athuri makomo meyunganite giki kundi. Yes. Na ni they are like minded individuals a rugongo. Yes. Ni akuma na huko gwetagwo ri ni wona haha Kentmere tababata na hau rugongo Kentmere yes wauma Kentmere othia kuingire macani yes uthie ti etagwo atia there's a place how kuringa ruwe yes ni akundu ku riu he handu hararehire thina kidogo tondu secretary wao wa mwaka wa 28 ri wa division ikiri na miaka mingi secretary wao ri eto Kiogora ri akwetwo secretary 28 years ayo na batingi mwita secretary no mamwitire karani yes na ne mamwendete muno tondu mundu ucio one is a very keen document keeper very keen gutire rithiti atagekurutira ona ya 28 years ago yes he is keen to details yes he andu arutire rithiti mahuthirite kahiriga we atora na spring fairo box fairo okatha manitie na fairo he must be a good record keeper na niwe kwa uyokeirwo muhuri wa wathike wa Vivison Rei kodi cia andu akuru mundu ri ukona muhuri is very powerful. No. Those are the instruments of power. He is the chief executive. Yes. Na ni arora indo ni scrutinize a document muno agikahura ke agikahura muhuri wa Vivison. Yes. Riu wa Vivison ri Kiogora ri ni mere akugia na mucemanio wa gwikuria ri he miaka kinyaga riu it is no longer even about you, it's about your legacy and the generations to come. Yes. Nikiona ndeto ria ukora mundu mukuru akihanda muti no na ndagakorwo ho muti ucio kigia kiruru. Yes. Riu ni marakiugire ni mekwenda kwandanduka kidogo matiagete otoindo. Yes. Ni andu magicokaniririe indo over the years. Yes. Ni marakiia makire property magenda kugura na guko guo kajiado. Yes. Maragitwaro kuma rero there are several properties and parcels of land isinya naku. Yes. Undu mugekeigere mungigirira makira reri maronio ni oro hau marathie nginyo handu aru nginyo ho. Yes. No ni makoretwo makirua muno mbara ya utigira ni mendio handu hau no makirwo mwene ri ndari ararekia ki ndari araguithia bendera. Yes. Ni makima ethanite nake muno magatuma nginya emissaries. Yes. Aririo ero wa Vivison ni marenda magie giikaro. Yes. Ni marenda eka icio inyanya mamenyo ndu magika naki magika nacio. Yes. Thutha ohoro ni maraicemania na representative mwene mugunda ucio marerwo mwene mugunda ucio ni mutumia na ni arenda kwamba kumenya kiria marenda gwika naki na mugunda uyu itondu ni ari ha own policies mbere ndangenda kuigwo kirafu tondu ni muthomi. Yes. ndangenda maundu mangihutania na kirafu. Yes. Na ni arenda andu muno acio marenda kugura ri hakorwo at least hari atano eri ni ahonoku. It's too conditional. No. Kama unauza si uuze. It is her property. But after transfer it is no longer hers. No, those are the conditions of transfer. Wa Vivison marakiuga atiri ene indo ikiri moko-ini make atikiri thina wina mahuthu na irio cio nĩ moĩkaine nĩ maerona gwĩci au nĩ mekũrũgamĩrĩra na mũgũnda tũrenda kũigithia mbeca citũ tũtirĩ na bata na kũiga kĩu na irabu icio marakĩheo gĩathĩ ya ũgacemania nao na mwene mũgũnda. Yes. Marakĩrwo rĩu mwathiĩ nyũmba ĩtagwo Bruce House. Nyũmba ta icio ũtarĩ na biacara ciakuo rĩ Bruce House Hughes Building Chester House. You don't just find yourself there. No. Hey, get ko hari old mucho eta what ya
Which one? Ugetwo guthii twaraumira Hilton. Umete na fareno ya Nation. No Ruichi kana ko. There is another very old one. Ona kaete old muchu. Yes. Nyumba ta icio ndothiaga oro ugwa na baseda. Kuu ne kaka ne gukire mukawa. No he nyumba oigwa andu magithi kou. There must be something they are signing. Yes. Kana marathi kuona advocate. Commissioner of oaths. Attorney at law. Maragethie. Bruce House. Aya thirirwo. Icio no nyumba iria tigareire taoni cia teraso. Yes. Icio nginya stairs cia teraso. Na hardwood uthia wenyitire stairs ini. Yes. And they have a lot of wood finishes. Yes. Maragethie kou. Mone mwene mugunda riu. Maramba marakirutirwo original documents. Mabe maperus. Yes. Marakiona ekareji. Yes. Kiogora nake niwe maitho mao ri. Ni muku ne mawanu. Tamborore namba. Ni murari embeko ni ciragwa namba cigana. Ino ni embeko ni certificate. Ino nayo ni mutation. Ni mapu. We see the property looks to me quite valid. And we see there's something here. There's a coincidence. Yeah, I don't know. Title. Mother title. I'm who does. Niaro neadekito. Monica Mukami Kiogora arakiuria tiriri ntigukiuria mugire mwene mugunda aroka thaa cigana she'll be here by around 11. Yes. Na ni kuhuthiria ni andu aitu maikarete oro hau ri. Lo and behold acio muka wa Kiogora. Comes the owner. Yes. The owner herself is the betrothed of Kiogora, and Kiogora has no clue over the years that people allied to him own such property. In a county outside their birthplace. Yes. Kiogora ala dhuria jwatiriri. Nimu kwamba mume hauja swambe swali. Wakia kiuria, what's the problem? Bana. Gutingetuika cia ciakwa hari gikundi. Ngoruta huthire kugura indo ciakwa. Ona gikundi no gicirie ni marangungitie. Oyo moria nde muthukumeire miaka igana mbeca icio igurite kundu kuu no ciakwa. Twetekania ati mbeca ici gicunje kiria nie ciakwa ikuhuthika njokerio. Nyume kwa muguri njoke gwake kwa mugurirwo kwa mwendia. Kiogora ndoi mutumia ni ari mugunda Kajiado. Ndoi mutumia Kiogora nake ri ni ari aba 4 na ndanoka na ki arakiugire atiriri mugunda wakwa ri wandikitwo au nie ndirakiwendia ye mukahange mugunda ungi Kajiado ni njarie riu nake Kiogora ri athiete agetha riu cross iria yaragia horo wa spouse consent. Na akauga mugunda ucio ni awekira caveat. Nukambe kwendio. You see, when you have done a wedding, formal wedding, nukuri consent yetagwo spouse consent form. Augeta nake karo thua. Ndake saina. Yes. They are at a deadlock. Kiama kina bata muno wathi kichoni. Kina bata muno na mugunda. No riu ngucania Kiogora na mukari. Ni aongerera a new twist. Ni areru atiriri.
Kiogora ni ukurekereria murugamo mururu. Ureke tuneyo kiria turaneyo. Otue turagura kuma kuri o mundu riri. Nike mukagwe udikwo na ndimuimia keyo migie mukari. No alikwenyuliro agatui. Nagi nyunagi kuna turite kirite mieke yothe. Yojwa tangene onaki. Gwanga gwe komete mieke yothe na nguduri. Kanyanya. Kanyanya. Nidite nigeza nginya tumia nyuma manyu nukuri mirugamo ya thuri. Tone tupati twajo thuri abakire akaito menakyo. Sito tumalagira hau. Netiyo makahitha. Thuguri yao no kabire. Mundu jumangi gathogora na itha kana kabiri. Yes. Mera na gandu. Kiogora riu ni urora. No. Ana. Sebulone tia kwa yagiri okira kimwe. Kora tuekia no gwetherwo riu ombudsman. Akwithania Kiogora Mediator. Kiogora Mr. na Kiogora Mrs. Yes. Amalgamate. Maleke interest ciao converge. Yes. So that they can kill the deadlock. Kiogora akiri bumbaku. Eva kenda na 50. Tugiukarä tå roka